Khasi Students Union ringkat Karibhoy Youth Federation Umsning Circle hakamit jongka artarik ujemang arhaja alpaulai kilayo banbat shibun ngut kimender kibarashong hakawe katrok bat kibathmuru bandrung shapo ka jala klem ki kot kisla kibabiang kini kiseng kilakam bakini kimender kilapan Kenya kaan Interstate Migrants Workmen Regulation of Employment and Condition of Service Act 2011 kaseng hadin ke jingtoket kalalet ban IT no yakini kimender shakipulet ka umsning police outpost bande ya kabadan kam kat kum ki kondon an bakilapan Kenya. Halor ka jing wan lang ba katrok jong gini ki mender mo kina kliang ka RBF rengkat ka KSU layo banbat igini hapo ka umsning hane ka po bypass di ngaskropat negi parado prasna para kasi hadu menta ngir do na jing e kacai berujui kala jandu no kadai belai bidang syapat ba bidang kuapat ba ki menderi kinang wan ruk si mandruk syapo di sinong itau jungi aga jelab jungi de dalile nang liang jungi ka seng ina mailak kum gine bagin nangja nang ne sakmat bat ginang tresto miru ban dalile kinumdan kum gine ki bat nangit skamru ba nagaliang ika KSU ba ka RBF kin trestom bat dalile ru ginam la ban tolerat ikum gine jakam sa sisien tang pembahapo sibnai hadin ke jingwan jungi cepo infiltration antakan ne ki barjelangi layo matkap kai kane kai ka jumbat ba data truk kewan sapori kasi jungi de kane ka penpau ba ka tungko hadu menta kadang yat kadang long de kane mongsu bangin batai ke pida ka suntur pila ban peti kiwan sanen data truk kai ka jumbat